Evo nam i Eve, prigodno znači evo nam Eve. Eva, prvo čestitke na srebrnoj medalji na mlađem juniorskom prvenstvu u Slovačkoj. Hvala. Malo da se osvrnemo na to, kako si ti to doživjela? Pa meni je to bilo izvrsno iskustvo, prvo veće natjecanje, bila sam jako sretna, zadovoljna, tako da evo, sve najbolje. Nakon pomicanja granica na 100 prepone, 400 prepone, višeboj MEO, pred tome je novi izazov, svjetsko prvenstvo za juniore u Limi, Peru. Da, apsolutno, to je za mene veliko natjecanje, to je u 20, jako se veselim, nadam se da će dobro trčati, da će sve od sebe, tako da evo, lijepo iskustvo sve u svemu. Znači već sutra ujutro je let za Limu, znaš li kada nastupaš? Nastupam 28.8. Tada su kvalifikacije 400 prepona i onda sve dalje ovisi o toj utrci kako ću trčati. Misliš li da može malo brže od onoga u Slovačkoj? Pa, mislim. Nadam se, ali da li je sad trenutak za to brže, ne znam, ali vidjet ćemo. Eva, puno sreće i sretan put i da nam se vratiš sa dobrim rezultatima. Hvala.